Dramani Mahama edi atudwa ya watch se wo man esika de wontina se mfanensa anhye dem refem na wonye hwe han emma wono kwana asase bese no bentin bi emfanensa emmo Ghana sikam no woni nyafo ni nyina eka ho bi enu nti ene wo hye se asoya hodo ni nyina no empanifo enhwe no muntimi emfa prepaid meters enkobobo ho sebe ya bibia betimi akonkan na afi nso no aban na hyen ya wode ama empanifo ni nyina no yentimi enregister sebe ya wo bi edi aban ahyen no emu bi ekoba bi no ode akodi nsem hu na ye betimi ehu no ne sabe kan basahare. This first year of my first term as president, our government has undertaken a range of important measures to ensure fiscal discipline. We placed a moratorium on a new award of new contracts to reduce the budget deficit. We continued implementation of the single spine pay salary structure. We improved ministerial responsibility and accountability by having ministers sign performance contracts and many other such measures. Omompanyi koswa editudwa ya watch se nanse ya ntamanyina mohoden ene ensuo buo ya amane musuo no enyese bia empanifo no eyeboapaye bi ene omo ye nemom sebe ye beboa na oman sikasam no ebetimi ama no homene so na enkodru mpomponso bia Ghana man ebekwa ho hiehie ma amye ho akere yense ya akwadwoto. We want to ensure that the people's money is used in a manner that brings the best and maximum benefits to our people. Akwaswa editudwa se Ghana manfo bi ekekon ayeyese ewokrum ya manfo se merchant bank ye ton ye edima fortis for no ade Ghana ban ehye akire bie na wono a ene wo ne duadum ema yetimi eton manpanyi se mo kasa wone na ban no enya de omunim ho hwe ya enye nokre se wono na hye